Olita oe ofa te umate moa e te a usia hame a mamai ofa tu I kai lama anohe liaki Kakoloto se ate misi peha manaki Ke useni I he honi ko pe mai ni aki I foi mate o kata e hoko si e te amanaki Malo mo lere ki he whewhini. O ko kore ke whatapu atu ki a ho eki ka ma hatahi whanua. Whatapu atu ki te motolu ka inga kotoa pek mo mea mai ki he tau polokalama what whanua fo au. Polokalama whika whitu eni. He whewhini, whakawhiawhia pito he whewhini. Lava ki tau kau whataha I he polokalama koini. Pea mo piveni piukala, pea mi tonga. O ku matala no re o mo piveni he whewhini. Ka ku whamalo lahi e te kainga ka te motolu. Ko ngā ko e lava ke mo kei mui mai pia mo kau mai ke ngai polokalama. Ko nipa mo kata ki o share tu pe tau polokalama. Ka pahe ke ongo atu hawhai ngā tafaaki. Pia mo toki kata ki o whahoko mai ke lava o te whaihano wakai I. Ka I he whiawhini ku whiawhia whoki e taitai lerei. Piveni piukala pa mei tonga malo apito e ke I mao whainga maari e ne ongo o ku wheliri waki hola tu ai ea, ka ku malo ke I lava peo o tuku ho taimi, ke whakahoko e ta polokalama ko ia ko e whatwhanua tu fōu. Whewheha ka tongana piwen? Malo pisolo, malo e mawhanga maari, ko kore peke hu whangatu he whatapu o whakne whare. O ku katak peke ke lava o Asia tu video conference pa mo ko ki whetoka ki e ao hui ki momoko e ki tare po e toki ka bulu mai te ke I whinga ye mātu e wala nei ka bulu ka koe nega ki uroto ke tolo ye e programa ko ipe ke ta provide consistency I tu ai taimi pa mo programa Koi. Ego o whamalo pe mawhanga maari Kako fotu atu pe o te iai hangahi hawhangi e ngahi programa koni tawas. E hawhangi I whehui pe hawhangi I siu o ke loto ke whakamalaala. E ko o ko whakaukau ke taki whamaapopo mai e umea taos lawe ki ai ki mua. Ke o hoko atu ke koe ngahi furi potia koni o ko tala no ai na whatu aki ai taulili whaplikare o ko furi potia. Koi. Pero se mau taimi lahi ke te lau. Ai lava ke te uhinga I lelei, ke mahino lelei, ke kakai ma kau whanongo. Ke uhinga lelei e mea o whai e talanoa. Ka te tuka ke koe haha whanki mea, pa tok whok mai leo. Koe, uka veinga pe whakoni koe na ta si talanoa ki ai, ai na ta me no fofoki I he sistemi, he whaunga, ai mahu inga koe ke whai hawakai tau ataina ai kakai o I kai ke te aha whainga mea te nihanga o whakapulo I pe whaka o mai ha whainga ata whakapopo uri ka tau hau pe katoa peo moe whainga ata mai tau ataina o tau tangutu si o whakataha ki he tau sistemi pia koe harewa ngahi mea tau so atu o kurerei pia hoko atu peia, porque ngahi mea kou tau o wakai atu ke ai o
o ku tau pehe o kai ke whenā pasi a mo tai nimi. Pea ku o to tonu rewa ke whai ha wakai ki ai. Ka ko tui mahalo o mahu inga be ke toi whahoko mai ha tala noa i he konga ko ia. Ke toi māmange pe ke kakai e konga ko ia. I he taimi ko ku tau wakai ai ki he tuunga ko ku ia. Tau pehe ko tau whamamafa pe i whare area. Ki whama ala mai pe konga ko ki whare area. Ai ngahi mea ai tau so atu ko konga i e sistemi o to tonu ke tau ki i. Wakai ki ai. Ki wakai loloto ki ai. Malo bisolo. Koe tahe ngai fui establish sex. Data peko mo ni mea ko tau slava o solidify. Koe he ikai ke lava whakalere ha business whapaanga. Koi. Aki ai fotutu fa society. Koi. Koe te fito foki, koe whakaukau kea solo. Koe na whekolos aki pe, Koi. e mate ai businessi, pe a walau pe mwe family. Koe poini whakau ko inga, ke keep them separate. Kai kei ma ui e wheo whani family. Pe mwe kei tauhi, ki ngai tunga wha sosiari. Hange koe whahu, hange koe mei kanga, hange koe umotua. Koi. Ka wau te nau nofo pe nau tole nau reini, kai whalere pe businessi ia, whaka professionale, whaka tatau, mo e whetari aki, mo system tari ui. Koi. Hei kai ke hanga he nau nofo na koe nau tunga wha sosiare, o toi whakasisi ai e nau mwhahu pe whakasisi ai e nau. Ka taimua te nau mai ai o kau hono whalere businessi. Mana tu i whaere businessi o kai input, o kai process, o kai output. Tau pau ke tari ui umea koe stock in, mo stock out. Mo paanga, mo sales, mo reconciling e sales. Koi. Pako pau ke tari ui e ta whatongi aia. Koi. I ene pehere ma, e hanga he ne involve koe whaere businessi. O mau i. O mau iai, o more no ngeia koe whahu. Koi. Sai, ka pau e tukuange ke whaere businessi, i hono whaunga, whakasivilise, whakamamani, whakatari ui, accountability. Koi. Koe ne mea pēnā whai koe receive dividend. Kono whakalere koe mea, pēa kei molu malu no ngeia. Ai whahu, ai meitanga. Ai koe foi establish section moni. Koi. E ke te lava tahe whawhi paki ko hunga koe ne tui whapolitikare. Te koane. Ai koe foi moni a koe a regardless. Koe ha pati koe tui kai koe. Ai a koe uhinga ia koe whakatalanoa koe ki mahino angi. E ne hau koe ki he tau wharearea. Mo oni au pito na tau. Na taina tau iriu mai ai, kamata mai e tau. Mui whapolikahe, nai mawhai na i he tu ia. Tanai wheu mai a moe malu mawhulu pua lere mai. Rupoini whoke e solo i tala noa. Koe tu i na iai fu mawhai executivi. Hau mai ke hua afe hongo fulu, mo koi ka kato kono finangalo. Kene tukuangi mai a ki pe papalo ti a kakai. Koi. Ai ko poini koe ke tau whakakau i ai composition o whare moe malohi o voti. Ke tau whakakau i. Matui solo ko tanoa koe ni, ko tanoan hamea ki tau ngawe ki mama. Mama ko na tanoa gatu po uruaki, ko uko ne hama i ke te au. Ai mama ko tau tui ko mama whakasivilise ko mama ia, o ko mai he o tua. Ke tau wheturi mai ki ai. E koe, lawe whoki, e ngahe uike ko o si. Koe tala no gatu pou aki nai, koe tau hau me koe anga whakawhahu e kuhinga.
koia pena e pure. Kai. Koia na ia e lao, koia na ia e mea ke whai, koia katoa. Mea katoa pe ku iai. E ne hanga whakatu tu ke to'o foi whakawhawha kua awe ke koni stu tone mai lao. Hanga he lao tala mai mea ke whai, kau kai ku hono loto. Kai. Sai. Pai mea nau hanga whatonga i he tau penolo. Koe whakarea, koe whakarea koe i me tawhaki koe taha. O kai ke pōpula ka kai koe ke wate kau nopere. Kai koe uhi ngā ia solo. Kai. Hala au pito kai uhi ngā ia. Koe tau tānoa tato pure anga tau tānoa tato he tuku hau. Kai. Koe tuku hau koe sirinia ai kakai. Koe tuku hau koe contribution ia ai kakai o whatatau ke kupta hawalo koni sutone. Koe totono ai kakai. Ke nau amanaki e malu i he e pure anga e nau koloa, e nau moui, mo e nau tawataina. Pea i he ene pehe, o pau ke nau te tong tuku hau. Ai koe foi ngā ue ia. Hake koe foi transaction ia. O ke kai koe whakawhahu. Ke o ngā pe ke kiri ange, anga e perspective e whamatala. Koe whakawhahu pe ena e tala noa kai atu pōuraki. Koe ni whakaharea koe tu pōuraki, koe whakawhahu koe ia, koe kua ngai whakapōuri. Koe whakawhahu o kutuku e lao ia. Seo ka ate ai whatata koe ni. O kututoni he koni sutone. E kai ke e wahe hasilini me. E kai ke to'o hasilini pe ngaue hasilini. Mei he whare paanga, ka e kari, mei whare area. Ka paure wa to'o hasilini. Te kei nei kai ke approve ia he paseti. O to'o hasilini o ngaue aki. Ko ngai e whawhau. Kai ke, ko kuhinga i tānoa pe aki he fui elemeni ki ko ia. Ke oa e confuse ko ia pehe ko tau tānoa i tau tōru ia hanga. Ko no whakamole ki ko e tamona. Ko tau tānoa pure anga ko ngā ko tau tu hau. Ko konga ko ne tau tataha no whakatrai polo pe. Nai mea hui ko inasi. Ai ko e polo. Kai ke ko e foi ni nai ngou pe a tupo toa i hapai o polo ke a urukalala ka wa. Ko te ngou ha urukalala ki hapai polo ma tupo niwa ka urukalala ki hapai. Whainga mea pehe, nege kia tuku hau ia. Kai ko fotu e koni stutone ke nga structure. Uraki e foi establish facts na kuloto ke mahino. Ega ke taulava o mix whakataha. E tau fotutu wha society, mo tau fotutu wha politikai. Sai, ua e foi, e ko tāna ke duen ke ngahi mea. Ai ko sio ke tau alu pe mo tau hanga to mai ngai foi mea he ke tau te ala silence. Ai foi mo ni mea tu o ma tu ngai mama. Mo hulu e lot whakaisi ane nei tu punga e tau mawahe mai mwhapo. E ua e ngai mo ni mea ko loto ke tahanga stepis. Pe o tau tui ka kato ki he kopu uruaki mo uhinga ako ni tupo uruaki. I he tau ko ni sutone. That all men are created equal. E tau tui ka kato kai. I he toto pe e taha. E rapa he koe te fito ia ko pe ngai motive o seinga ke whakarerei e tau ko ni sutone. So that no one is left behind. I he whakakau that all men we are created equal. E ka pau o kai ke tau tui ki ai.
Pero kai le ke to ke tau te ala to ki tau kon sto. E te tau te ala ko tau fauna. Ko pau tau tui. Nei ngā tau tolu o tohano inis. So therefore in the eyes of God. O whate tau ke rawa tu po laki. Ko tau tai nai ko me ai ai o tua. Ko ko ha mai mama lo whakaristiane na ane tari. Ko tau tai nai ko ane mea. Ko ha mea he o eki, ko mea e kapai. Ko mea ai o tua. E nani ngā he tangata he toto peta. Mana tu ko whamatara ko ni nei hauia lolotonga ai fufoi whaunga. Tau pehepe tau tolu ai civilise motua a tonga. Nai tolu e totoia. Nai kehe. Koe tohon a marina, o marina na whi ao bebo. Mo ulu ka alala. Ki mua, he fwoi taimia ki mua. E tō hoko matu bō uaki. Hoko matu bō uaki o le tō kitari o le whakarisiane. Ka koe anga e tau whanonga mai e tau whaunga society. O maala ala i whakamatala i marina. Ake ne whiohi tamo ulukara. E koe te whito i e ua, o koe te whito i moni e ua. O holo toka ka pau ko ku ba fiu ia i siwai e tau tano ai. Io e bibe ko tu mahalo ki mo ke taki nga uno hoko atu me ai o koe ki fehu i heni o ke fehu i o ko nga tolu ka te o atu pe e au ka ke toki tari taha pe koe pa pa e ngalo ha foi ko ngai pa ke te eke mai pe ke te whakao ngatu. Ai ka fehu i au o mai ko ha uhinga o mai ai business strategy ke whakatatau ki hono whakalere koe o pure anga. Ai ape nai pehe rewa ko ngai hono wā o whihu i koe ni toko taha tatau pe. O ku ikai ke affect ke culture ia ki hono whakalere koe ho tau pure anga. Pia ko nā konga whakaosi rewa ne whihu iu ne pehe koe o kai ke totonu ke tau hanga o challenge ai culture mo tradition. O kai totonu ke tau pore i ai o tau tuko a holo mo tradition. Ko hinga hana e fuaki pe tupo uloaki e tau ataina. Ok, ai kau responde atu he foi heu i whamui ta. Koe. Koe poi ni o kai ke ne challenge e ai culture. Koe. Koe poi ni tau puiseve e tau culture. Koe. Aki e tau hanga o troa ai foi clear demarcations e tau culture me whakalere whakapolitikare ai tu hau e whanua. Koe. Sai, o kai ko challenge ia. Koe. O hange ko blau e whakaofange mo mawange ngeia ai whahu ai meitanga ai ulmotua. Hei kai ke nau kau. O mai ho nau tuunga ke nau kau aki hono whakalere business. Koe. Koe poini fox. Hai uka koe foi fehui ke tahanga fehui. Hai uhinga ne hangai he tui o remove himself. Me executive governing authority e whanua. Kene mao hono ngeia mono langlangi. Ka pau te mou whakafoki. He koe mea koe nia e solo kai koha mea ia. Ko halotu hata, pe koha tau whia hata. Koe tūtu uni koe e hala pe aongo i he tangata o mamahi ai. O whakanatula ke rea. He koe kehe ia solo ai monu manu me whainga tangata. Monu manu koe hape ho mea te ki whekau ki ne whai. Ka pau te ke hanga whatonga, ka ia hata hau tafu hono uto to'o o ha exiteni o mea. Kai ia ne isiwan. Hau he nonga, kau ia tangata nonga. Ka koe mea ofa ia o tua. Pea o koe tau koe konga fokia koe whalakalaka e mo uia mamani. Experience in life.
ke tau continuously improve ai kuohiri a ke tau ngau he ahoni mo e tau imagination ke kahau ai ku foi ngai foi process ia o whanatula no fatu he o tua o tuku he whahinga tangata ko ngā uraki koko na ke hanga i he foi fehe ui na ke pehe kako ha te ki whare ai mange fui ko ngā uraki ko ngā uraki ku tala mai ko o kuanga fefe o kumalawa fefe ke tau o atu ai whakatu tu whai business strategy o ia ko hono uhinga e solo he koe panga tuku hau o pau ke tariui ai kakai o nau spende panga tuku hau ki he kakai o nau vouta ke kau vouta koi koe tariui koe au hange pe ha te whakalere ha whare koloa mana maha ka pai ka hongo fulu ke te whakatau pe haue ai o na o eke pe usei hongo fulu te pe os whakatau katoa kohono silini e ta tau tof pe mono whakalere whanua me pureanga wai ngahi enterprise o whakalere anda he pureanga pa wai me ngahi ministry mo nau service o ave patseti ki ai pe a kua pau ke tariui mai minister ki he whare area whakatatau ke paanga ko nau whamoe whakatatau ke patseti nei pia o si ai mono whanki lao o kune hanga o tataki a ke whaiwhatongianga koe foi atakai tariui koe uhinga ia koe o tataua e businessi pia moe pureanga haka ko ngaua na e whiseu ke ko fa o si leva ku ke mahino ko ke o mai ha whakatata ko ha ku hano affect he culture no whakalere ko pureanga pako e whakarea so kau hanga wate whakatata e solo tai wena ngau e ia tu po uraki mo e kau businessi he sola ini mo ton foni na ia e container ngahi tapuanga peo ngahi ngahi po fremalolo na e ota mai anda he sola ini e te ponima kai ko tu po mai ota mai he businessi kai anda fo ko hingoa sola ini mana tui ko sola ini ko businessi a tu po mo ene kaupana sai ko se hui ko na fai me customo se hui na fai me leipa ko ha si e ma o lahi pehe ai solai sai ka ko ui ko businessia atu po nima kai ke toi o ia ke whakakikihi kiria mai me aia na mandu ko solai ni tai goia na whakalere ia na ia foi o no miliona na ui ko development license ko foi pasa ia te lava he sola ini o hu mai ko loa o a ke o no miliona kai tute e o ke fano ke tanoa ko palo pare mai ko o vale ai tunga fa sociale o tunga fa business sai ko tai mo na fa feu i mai ai o atu leva se kau ko o tai naia atu po toa solo tala mai he tau nofo fa society ko haia e toelere ki atu po toa o eke pe ko ele o tai he ko poini fo ki whatara noa o whaigata ia ai whakahoko whatongia he taimpo o varepi ai ka ike ngeia ia ange ai ngai tunga whaka society i he tau kausa he nau nofo pe iai sio ke minista ko koe rei pa awa ke wai tonu wa masasu o si mau whakataha i he soala ini o koe mahu mai ke
ke alu ke he o se fata o ku holo ia he maulo ki o fasio si holo tago pe atu ki ai a ho to me te fasio o maulo ki tago ne be mai o ha fasio pe mo ki tangu se a pa o mo tangu o fare mai lo hefu container Koi. ko poini e tako ko me aya ko ti la ya ka business partner pe mo ta ta ko lo ai Koi. hardware supplies Mm. ke o mai e na uta kana ma we na tole benefit no la ga na fenga me be solo ko ta no gai ya me pango pe he ko u issue lo loto ni ya pe perenges la ka kai ko na awe aki ai ka go tui na ka we u issue ya no motivate ya kilis sai ka foki mai ane fo issue ko nga ko foi fama foi faranga fe hui ko na Koi. ko to nga e ko he ka pe no lo ai whakatala noa mai o kui kai e utoi tui he patoa pe tu kawe patoa pea o ku totonu ke lava pe au ia whau pe haku me ka lewa kau ki whatanoa pe lewa solo Koi. ke unga ke lava step easy ai foi moni mea koi Koi. solo na makatunga he ngau e koi ya tu po ngima mo ne business e kwanga yo fama inga we akis Koi. o tu yo ke ilo le be ko ya me wa hai Koi. ko ta o mai me wa o mai ki to ani mo ki mo i ko ta o mai pe o se kumi he ako ke ma wa fa nga mali ki o tau fami nei ke ha fa nga fa ka ke le volo ko ni fa le fu ai pure anga Koi. fa le fu noa ko una ko fa mo si na nga ta pe ya le re ho ki fami Koi. na aku hanga whakatokanga he ku ngau e sola i. He taimi ko iana e whakalere foki Pirinis Kalawi pa mwego manala whakatoa uhila whanuan. Koi. Kai ke ilo e au pinanga whewhe e nau ave o whakalere. Ko mepe na mahino ka te au ko nau tolu na nau hanga whakalere. Na nau ave ko iana ke isenite tolu taha ke uniti. Kana nau oange ai palomes e maa ange. Sinde wavalu, something like that. Sai, ko kai mo nau hu atuai ke sola ini. O sia ai whakamore ai price ia o uhilaki senite ni mafitu. Ko foi tutu oni na e fai mai ke te au ke liriu e foi computer systemi. Ke hike uhila me sente ni mafitu. Toi tahana ki mai kai foi senite tahaval. Koi. Ko taimi ko ia na aku ngau e ki hono whakama opo ke reconcile ai lahe lolo tutu he generation ni. Lahe uhila o generate. Pe lahe pa mo mita o lau mai. Consumption o lau mai he mita. Koi. Kamata anga na mau me mita anak pe walu kilo. Ye hiwa kilo. He mahina ko toa. Me he mita ko lau mai. Ka o mai ripoti ia. O ku lahe a generation ni ia. Koi o ku lahe au pito ai lost ia i he uhila. Sai. Na wangarewa o reform we foi fou manga we
pe improve ai tana ki me he walu ke hiwa kilu he maina o alia tahpoin fa tahpoin nima i he whakama o pe mea ulau mai i teila hau i titi o he isi uke hei pe ko lotonga ko foi mahari hana ko incident ko tuni mai ke hiki mo mau celebrate ai fu ai ma opo kamata ke ma opo e lau e mita pe mo tanaki ko foi tutunia na ko na e pau ke ufilia tai me na hanga o ngoi o kuai e ku roll tai me na hanga o ngoi o kuai e ku roll to play i e whakatolahi. O ku whatai me na hanga i whapapaka akirisi. Tai me na hanga whakatonga i fo issue. Ko mea koe na whoki e mana tū ke tai me tau ke ako i wawau. Walu ngofu tupu. Ke issue ko e race na whatu e akirisi e lao ke ne whakangata pirinisi e hoko ke taloni haane whakotu business e whonuani. Ko i rini fia ke mea ngoni aingoni na usalama sio kia. Ka uia e uangu fulu e ki mo. Pe au tok sio uia ai. Ai ko walu mo fulu tupu uia ko sio in he wa fe tupu. Wa mato. Well ahead of time. Pe ko tai mo na to e ki kumi loloto atu ai o ilo ai ko foi tai mo ni ko i tonga ni wa e hi wa mo fulu tupu a mai e wa fe tupu. Kai me na malo ya ai foi wavy koni fo tu fare kolo a kausena. Ai ko mo foi issue ya ua. Na kuhanga whakatoka ngai. Na e osi sio mama o maa ki risa tahani mata e wano ki mua. O ilo koe palo parema. Koe mea koe na wanga o ange koe ki ai e whakaapapa koe ui koe ki sio ki a tangata o kulawa o tala palo parema. Well ahead of time. Koe ko ha tangata ia koe ko ha pai kau pehe. O ha ordinary mengia. Na uno whawhakau he must have seen by God. He kai mea ko ia. Na oanga o whapapa he na ulawa sio ka mo foi palo parema. E ua ko ia. Oanga ta se hu ia ea o whapapa. Pea o ko kei tuipe o a ke aho. Ka hange ko ulawa ko he aho. Nea mo apia o kai ke o pou i e ngahi mea o whai he. Ko a timo e patoa. Ka ko e kutui ki he vi sone. Ka mo ngawen, sei lau na whai akirisi o ke matoko. Kei pu ma. O ame ko lau, mo ni lau ka kanti, I like your price, but I don't like your Christianity. I don't like your Christianity. Ai ko sio e solo. Na iai mama hea. Na e mau e akis pe na fe how na le faia mi fe kai ke lava uia maku pusi konga ne na wanga o appreciate ya ni nawe ko nga pe tala no pe ni ke kilia o kuikai ko ha foto me a fo pe ko faka kau the time I am it Koe tangata vare ia. Ka whakau ko poto. Pari hau e whotuhani. Even a Newton, Isaac Newton he koe taimu ko koe nai hangai he kau scholars mo kau sai nisio o whahiki. Ene lava me a. Koe tahi nani whai. Ka bau mo pehe ko lava sio ki he kahau.
o mama o ange ten others. It is because I stand on the shoulder of the giants that were before me. Okay. Na ke hanga pe tau ke whamahuinga i pe a hala whanonga. Na whamahuinga i pe Newton a hala whanonga na haura. He na ia i ume na i discover he kakai ki mua. Pea ni ngawe a ki ia ke ni hanga materialize ngahi mea. Ngawe au ngā ke sainisi ia. O poi ngoi whatanoa ki a akirisi. Pea moyanga i whakaukau. Ki hona tara noa i ai tau whaunga. Ki ha whainga whakatuutuu. O kou tui e tolonga nge ai, mo malua nge ai. Ai whaunga whakasosiare mo e tau. Whaunga whakapolitikare. Voilà. Koe, pimeni koe, o koe te ki whehu i heni ka pau ki hu atu. Koe ngā he ku ke alpe ka pau ke pehe whainga maari e peke ki hu atu maha ki whehu i ai. Iyo. Koe ki whehu i heni o kune hanga ia tala mai e whakaukau. Koe tau ataina ko ia ai otua o kune... Ko mako fe mai ko ni he time ko na ke tala noa ko ki he kup ulaki ko instituto ne aya na le o ne mai fa kau ko tau ataina o tua te ke fili ko pe te ke mui ke ne fe kau pe kai ayo ke tau ataina pe ko ke fili ki ai ka ko tau ataina ko instituto ne o ne pe na e foaki mai e to po ulaki ko pau ke tau mui ta to ki he lao ko o instituto ne aia ko ki o tu ma ko hawhehu i ka koe mahalo ko statement pe o mai he toko taha koe ni ya ke o atu ka pau ko ne tu ko ia pe ku aha to e tānaki mai ta whaaki ko ia ka toki o atu whewhehu e taha pe te o atu whakataha i pe pa ki toki whaiteri hape no tuku mai O mai whakataha pe koe lau mai pe koe whehu i ka tatoki koe ia he koe ka ko ia ko ki whehu ia taha o mai e ia o ne pehe e ia ko tu ia neongo o ku to'o ngahi whai ko ne liliu koe wa whango fulu to'o ne mawhai whaka executive ka aku kei hoko pe tu i ko head of state ia o Tonga pe mare wa he whehu ia ko hae mawhai e tu i o ku mou fie mau ai ka ki foi statement solo o sea que fa ki feu ko lau ko ke na panga mali te tau alta toria fia to mo ko hinga fo ke tau fin ke tau ta no foi sistemi ke tau nga fato ka nga ko fu waka pe ta tau he kai ko Ogo ko poinien solo. Se o li mai pe whakakau ia o gai e whakakau ke na whai tui. O kui kai ke ai, ko tui e kei tui pe, ko no pere e kei no pere pe, e kei kakai pe kakai. Ko tau tala noan ke whai whaunga whakapolitikai. Oku i kai ke function pa o stala pe he kau scholars mo kau poto. Oku i kai ke function. He i kai ke function. Aia ko pe au ia. Tau pas. Ka tau hoko tau tau ke. He ku te tau ale tau tano te tau kau wae pa te tamai ko fefe pespesi fefe tu ngai wae te tau kai o tau tano pe ke institution on the component function pa tau te tau ma we foi overarching picture foi clarity go ya ko mea ko konga na ula be ya wa ni nai se kau aki mo e ku whenga ke clarify e positions in terms of the political structure
o political alignment. Okay. Koe ku honga ia aku i he sei lau na siwa i tangata koe ni. Ia moene mataloloa. Solo. Okay. O koutui ke o kai ko hatu o tua akirisi ia. Okay. Ka ku hanga he mo uia akirisi. Hange hafoi. Hafoi tasi pinga ia kene whakamanaku ofi mai ka tau tolu. Ai whei lau. Oi mo ui whei lau. Okay. Ka pau te tauhanga analaiso. Ka pau te tauhanga o atwa analaiso. Ke mo uia tangata koni. Na ikai ke te na ikai ke tokanga. Ki halau ke ai hakakai pe ita ke hakakai. Pe tau whihia ke ai mawhai. Na hiki tokanga ki ai. Pe tokanga ke tāna ki ke langha no whare. Solo, kau whare alea koe ni he ahoni. Pe sete hiwa. Pea mo kau ngau e whakapure anga he ngahi ahoni. Koe nau tōpeo henga. Koe langa whare, koe mea lere fo ou. Ngahi mea more o mamani. O nofo ai te whito e nau mo ui. Ko kuinga e kutara noa ki. Pea nai, koe kutui solo. Na iai pe ene purpose to life. God given purpose. Pako tui une os whakakakato fui purpose koia. Kai ke utui au papon ke tau amanaki ka akris. Ke fo iwae, ke kapureita, ke tange vai, e mea whakauri, sea, pasese, matapa, pako fui sino i alere. Kai ke utui au ke tau assess him, pe te tau expect him, ke ne makato e nau koia. Na iai pe ene purpose. Ko hanga o atu whakakau. He ko ngā he ko whatohi mai kakai kau tara mai. Lau mai a mea ka koe, lau ka akirisi. Lau mai a mea ka akirisi, lau. Pau peo tukuange pe nau tōria koe nau tau atai. He koe mea o ku hake hongotu, koe mea o hake moloto. Koloa lelei koe holoto, koe a koa o hake hongotu. Koe kupoi ni tuku noa ai lau mai a koe ke utoka kau kau whaat. Tohi mai koe nau whina ke uita. Solo ka pake whatonga i tau le tapuro karam. I refuse ke tatala noa ki he personal level. Ki tatala noa hasino hata, o ha ungang hata. O kuroto pe ke tau tala noa he sistemi he whakaukau. Moe mea ke ne langa haki. Ai whanua whalufua. Koe poini. Se o whanau mai ke kahanga atu kau ki ate whakaukau wheka moe tanaka wai. Na e hu mai a akirisi he walu fitu. Na e toko hiwa pe kau whawufonge kakai. Kai ke iai hawhiri e kakai na ea o paremia. Kai ke ia hawhiri e kakai na ea o minista. Koe nau whiri na nofo pe tuka whare. Na kai ke nau kau na tohe tara noa ai. A e tau tuku hau. Na kai ke nau na tuku kabineti. Ngā wei e akirisi tau e tolu noa pe tau e whanoa. Malolo solo. Uhiki me toko hiwa toko tahafitu. Kai ke ngata toko tahafitu. O kua ue whire kakai te hoko e paremia. Pure whika aura ki whanuan. Ua, ue whire kakai hoko kabineti. Ke nau whakakau. Hono prioritization of whamore tu hau e whanua. Whiha ia ni e tau sio ke kakai poto kakai toke tā. Koloto ke tau whanongo. Kona o mai o inuei maha fui koa kau. Koa kau ko ia ngahi me tui. Pako tui. Pako te mo ngahi ko ia. O kai ke toi tania o sino. Whainga mea. Ke osiange ai ako o kunehanga enhance mo ui e kakai.
koloto ke tau whanonga. Koe ai ha tau toke tā. O ne hanga inwen ha whahinga tau pē vai te rie. Rewa vai non o kune whai to wata whahinga me. Ko poini ke ua mua te tau te nofo o whakanga I hataha ko si mālolo. Hena eo siai hono tufakanga whakaotua pana ne whairere ia. Nā ne whaatala noa ki ai. Koe ne komi nā ni te ea pa mui kakai nā ne tau i toka. Pea I hene ngāwe whakawhare area. Nā e fuhu ia ma e kakai o kai ke ongona nau re o. Nā e fuhu ma e kakai o kai ke nau maa usia whakaako. Nā e fuhu ma e kakai o kai ke nau afot whakapanga. E totonga nau loia. Pea nā e whihi ane ki nā ia he elite. Ki kulupu koni o lunga. Kulupu koe nau inu, pe nau benefiti, me he foi sistemi, whakafahu koni na tānoa gatu ko uaki. Aia kou pehe, koe whakotuu koe ke pehe keu isolate. O kou pehe au ia, o whakavare ia, whakakaukau. He koe makatuunga e ku maua e fwoi mama ko ni mantu inau kau peau he kalasi koe nea mai ponga aue koe ui koe sili ni. Solo koe whakamanatu atu he koe kunga aue koe he soa ni. Na lahi ange ku wahenga aguia wahenga pare mia aho koe. Kana aku lava sio ke fwoi mama na sio ka akrisi. Pena mau fe paki ai moi management he nau foi fai tutuni ke hike uhila toi tāna ki se ni te tāwhi. Walu kapu ka tāiwana. Mau fe ai ngā kia he koau nau kontrolo katoa system computer ono reconcile pila mo ngai mea whapanga. O taimi wena mau palopare mai o alo mau palopare ma panau. Ma wahere wau ni heni ki fisi. Ko lau wano o hake he na akupore e ulo tu bau nema. Os ulau ko iau matunga ia he loto tania peo ke mahino ke mea e kona e oko. Na aku pore atu pou nima he foi taimu a neva na alu he newspaper alu he media alu he sa koe taimu a koe ne te kau pehe te ke ai Facebook a ia mo mea koe ni ke awe a kakai na aku pore i atu pou nima he na mau whitohi ati ai pea koe pore I oua tene hanga o push aside te isio o hanga reisi. Ka ne whai ha mea kia. Pea ka pau o kune whai e mea ko iapa ne ilo o kulo e mea ko hanga tuku mai. Pea ne o atu ho kulo o tu usi ke oua to e whai pehe ha taha e whonuan. Ke ne o mai he whamatala loi. Ke ne disrupt wai ai mau luta e nofo. Pea ka pau o ku mo oni. Pea ne hanga whakatawa taina I kakai. Me he whakaaoa whakawhahu whai e soa lai. Koe poini na wanga ko reisi. Pea koe fwoi whakaose ne whakarea ko ia. Ne alu he newspaper, alu he matantonga. Alu he kelea. Ka pau he kai te ke whai ha mea. Ki he issue ko hanga reisi. Kai ke fu mao ai tau e tolu, ke tau e ni ma hanga ka kai o whao e nau whaapapa. Ki he whao nga e kapa wewe. Na I kai ko ha mea ea nau lava sio e hoko pehe. Ka koe mea ea u tala mai he historia, tala mai he sainisi, ai cause and effect. Ka pau e kai te ke whai e hoko e.
ka pau ke fai mea ko e hoko nea ko. Whakanatula ia. So nene waf mawha. Waf manima waf maono. Waf manima. Tunga au e kau ngau whapureanga. Waf maono. Vela nuka alofa. Ko poini fo ka pau he kai te hanga whakaton. He ko u issue o whelave I tonu. Ko u hila fo solo is a public utilities. Okay. It's a necessity to life in this day and age. Taha ko toa peu whi mau hila. Peu ke loto kei, peu kai ke loto kei kua pau ke ai e uhila, ke wha moi ho aisi, ke tuku ai ho miti. Moi ngahi uni mea koe au whanau aki he civilise uhila. Peko uhingai hano whi mau ke regulate he pule anga, ke afota polo business ko ia, ke kakai, o kawai mai masiva, inclusive growth. Okay. Ka pāte ke whakau ke mea ko ni solo, ko ea raki humai mobile phone ke phone one. Humai e mautolu he, I kai. Raki humai mobile phone ke phone one. Na e hoko pea ko mea ngāua pea ai maolunga. Mo kakai o nau mau mea. Nā ke kawa e kau tau tai ia mo e kau taxi mo e kau moe. O keila ahoni. It become a necessity. Okay. Oku itahi, oku I uta, oku he whau I taxi, kau rāranga, nau o singawe ke nau tole mō mai. Ka koe uhi ngai ono whe mau ke o mai e kau taki o whe ngai ke maintain the cost, price o teknologia koe mo nau koe. Iha price of affordable kau nau ke mo uipe. Nau lave whoki mo he katara noe taki moa. Okay. Whe kau aki mo e price e interneti he fuafua time nau huai ki he poate. Nai pāngai wanoa ke ki ka paite ta. Tei mea koe ne kei peke. Ne kei ke kawai kakai ia koini masiwa he. Lau pisi he live mo e mea he interneti. Ko inga ko ni fumamafa. Okay. Ahoni panga pe ua panga tolu. Ko poini poi mahu inga ia ai kau taki ke nau whakau I e kakai mo affordable ai ngahi business ai pureanga ke lava he maulalo. Lava he masiva, lava he security, lava he market o afford ke nau tap in ke benefit de teknologia koea. Okay. Solo wai I be tau wha ai hake mai kau ngā, ya. E tua ki ngoen nau poate e whāko ua. Solo, koe composition o gui koe ICT shared board. Kua pau katoa, koe sea koe nau whetongina e poate whaa. O koe mo kau poate ea, poate o nau poate on. Okay. Hange penia koe hange nia koe ku kau da koe o hala, Okay. Ka pa mata ke e sa ideia. Koe point fok e raua. Ai mau inga, ai composition e poate, ke waki. Iai hao tau kei I industry ko ia. Okay. Ka ke toki lava whai tutuuni lelei. Hei kai te ke lava whai tutuuni lelei. Ka pau waki ke ilo koe angai connectivity ai ngahi nau o tua mamani mo nos ngai satellite. Ai ako poini
ke to'o e tau whakaupau whihia, whakaupau koe lo lai whai au tau pena tolo whia a gris whakau whihia grisi whihia mai kau. Ka whihia e pipe whai ngau whai whihia kau. Ka ui ka whihia ma a gris kau. Whihia i peka a gris. Ka ko loto ke to'o e whakaupau kea. I whakaupau e pehe ke ulawa peo tuo ai. A whai ngā mea pe aku. Ko whi makatunga e whatara noa e ki ngahi nau, mo ngahi lava mea mo e whei lau. Ai tangata koe ni, na e uhingai, e kuliriu mai e whakaukau, me he whakawhoi tui, ke ulawa sio o kwa whatongia whatolai. Okay. E ke ti pasa tua koe kau ki... Okay. Ke i foi konga pe ko ia e piveni ku mahina pito e fratala noa ko tu o wan ke ki isi o ne o ko mana tu ko tu o wan ni a ho framatala i he tapolo kalama ai pole ko fa o ha ke pe ka kai he time ko to pe tamai na ke pole ai langi ko tu i o tu po ni ma ai na e fra uhinga i he tokolahi ko hinga ko foi pole i ka pau e ko ia pe e hala ia mo ua pe ko ia e whakahoko ki a tautea kono tuusi ko e ulu. Ta koe ni o ku mahino ia ho whakamatala, ko tu oua ni ho whakamatala ke ta polo. Ia ka pea ki whakauhinga i pe i solo. Ko ia. Kau ka jaha palpare mai ai. Ko ia. Ka pau whakafoinga i ka pau ku halau patusia, ka pau halai patusia. Plama pea hata peo, ka koe tuusi i he whakaukau kon ko talatu. Ko ia. Ke whakangata aki. O kai ke whakafisikare foi tuusi ko ia. Ko ia. Koe huinga foi koe peha tu, ka pai kai te ke whai ha mea ke mea koe. Ko ia. Lo e tai tolu me tai ni mau hanga ka kai o whakamau whao e nau whakaapa ki e whaunga. E ka pawe. Mea pia na tau sio ai, neka ke hatau amanaki. Ko ia. E hoko ngai mea koe ia. Ka kuhange ko tau rau, I say cause and effect type of situation. Kai ke pure ata hai ki ai. Ko ia. Ai ko foi konga ni taha I he hono ua koni na ke tala noa ki ai. O ko kau puki pe mo au ia hano ko ngau na whakahau ko e akirisi pe o tui e toko lahi ki ai. Ko ngau lele ia ka koe konga ine taha ku o ku iai me kaka ia ku na ui na utolu ia he tai nimi o kau pe he pātoa mo mea ke he kau pātoa ke nau hoko atu tukuange ai tangata e ki pe mo ne ngā ue ke mālolo pe ku osi he kai ke lava tahia to e to'o ai langi pe mo ngeia mo ngai fu lava mea na ne whakahoko kai hoko atu ki tau tolu ia ko ni whanonga ke mo ui pea ange kona ko ki mo tolu ko mo I he tawhaki ko e politika re ko e aia ko ha ho wakai ki ai O tui au pita ia. O tui au pita peo ia I ki ai solo. ko i Mana tui ko kau ia ngai kupuire na whangau ea ke akis. ko i Tuku ho mou nofo o hofi hoksi no. He ko au koe fu atape. ko i Ko e mea mo ui ko e principolo mo e visone na e whei lau ai koe mea mo ui. hoko atu ai Pe koe mea ai au whai ai hoko atu. ko i O koutu i au pita o ke whamatara koe nā. O kui kai ke tau ke hanga ke koe tau hange pe e tau taranoa ta tolu ke ai ke ne whamanatu mai. ko i Ai ngahi mea na ne whai ke ne hanga inspire tau tolu ke tau mau ai foi loto lahi whiunga ko i ke tau lava move forward. He koe palpare ma koe a tolu koe ni tonga e solo. ko i Koe mea koe iri fia. ko i E? ko i Na o hake tau tolu he atakai. Very control. Pau tau iri fia na manuki I ki tau tolu. Tau iri fia na tau whihalaki. Tau iri fia na whihia ne kina I tau tolu. ko i I ene pehere wa kaiwa ki tau whaarea. Kai ki tau whaarea rewa. I ngahi mea whatoko lahi. ko i Koe poini aku e solo. Koe tau hanga pe, kono mau. Koe tau hanga pe o puke ho tau atamai. O press he tau atamai. ko i
koe tau te ke ta to mai mon man. Koe tau te fu ke ta to mai mon man. Koe hinga tara noa ke tau establish ke tau whamau ngai. A creation of God. All men were created equal. Ke tau whaapapai ai foi tuunga whaapapa ko ia esta minimum. Pe tau tok whakatutu umai pe tau toi tau whosiare tau te whaapapai o te rahiangi. Ai tau no pere te whaapapai te rahiangi tui. Kai. Ka oku whakaapai ai taha ko toa pehe society. Te wate mea koe ni solo Kai. He koe u values ia na whatuai a ngahi independence mo ngahi konistu tone mo tau mua ngahi tuleanga te mo kalati. Kai. Te wate whatata ko ni pate te go tui te ke ta whao se ki e honu ki fofolo a tatai. Kai. O ke loka ke ka hu ki ha ofisi whakapule anga pe ko whahinga ofisi pe private business. I he whanua koe ke whautuai. Kai. Ko ho hua tu pe tari le rei koe. Pea ka pau e iai ha mea nau sio mai o kukai ke mahino te nau try their best to facilitate you. Rita i re ki u ke hataha e tene lava tokonia ka pau nau sio mai ke tak maapsia. Kai. Ko haha no makatu ngā sol. Because they respect every single soul equal. Kai. I he whanuan. Whaitu pete na hanga tali ringo e private business. Because they operate as a business and they are measured by output. O mesa na ngā he output. So it become compulsory ka nau tolke na hanga tali. O gelo hu koge ngai public office. Office ngai ministry. Lo te ke hua koia. Baisio mai koe kene ilo iki koe. Feta kai pia fai pene mea nau kai. O gelo ka hu hake hafu paipa. Meha fiku ke puatake. O ne sio mau ilo. Puna vave o se evita maka. Koe palpare mai a koe kupehe. Unless and until o tauhanga establish. O mahu inga ke tau whapapai. Ai taha tonga ko toa pire. Kai. Esta minimum level o whakamahu inga. Koe uhi koe whauia e o tua. Koe uhi koe creation of God. Ka pai ke tauhanga o whaifu mea koe. Koe tau longa a tau tolu koe nie. Okay. He kai kerema ke mahino i tau whainga fuotutu whapolitikare tau whainga ki ai. Ka pau o mai pe whainga attitude na taranoa kaya. Taranoa kaya padre Sofi nau ka pau tiki. Te utokanga seni ate fu interview ko ia. Kai. Koe pehe koe tau palo pare mba. Koe attitude ti koe a higher rank ki a lower rank. Kai. Okay, mo ui pe ka senturi ta fio valua mo senturi wata. Ai ko poini unless we accepted it ko foi mama ia fa o tua. Te tau palpare ma tau poli tau taranoa. Fatfon mo. Kai. Ka pa ha ta ta mai ke ia pa. O mai pe fa kau taranoa. Ka tau lava un. Kai. Piveni ka ta ko ilo pe ku wrap up ne polo kalamaka ta feunga ko nga ku ke ngata yo ku ke feongo pu ke fini ka ko osi ova a bit beta tai mi fini ka ku wa ki fe hu hen ku oktoto ko re ma he to ta ko ni ke please o fra hoko pe ki fe no pe ya o ko nga u ki fe ka no ka ko ne ko pe ku tika ki fa no au he me ko ni ka te watu pe ya ko fe yo pe he ko hai mo koe na amo whukotuu ke whakailo atu pou ono. Ko whiu loa kia, ko whiu ua, o kui ai naha kupu he lao ke mo whakailo atu pou ono. Iyo. Koe talanoa koe nana u talanoa i ki mua, Koia. Koe taimue na tiso ue whare area. Koia. Na whaere wai kumi,
ki ngahi recall o opinion me he kom niweri. Koia. Pena e foki mai advice o kai whakalao ai o whaka ko wharea kai whakalao e whakatatau ki he liriu na e whai e wana hofu. Hofulu. Whakatatau ki he lau maari e spirit. Koia. Pea kone mau goia na e whai rewa ai whakatahpa mo attention yare mo minister lao. Koia. O ave ai fotu ko ya ke tata i paremia na ulave fokai pa na kumari ia ko o atu fok ko time na hoko fok fra hovare fok e hua mia ko fe ilo eni pe ku fra lao faka ko instituton ko advice na o mai ke ave ke citizen review ave ke fa mau ke ni hanga o review e fotu ne tui pe o ku whakalao ko di studon. O whakatatau ke te riu nai whai ke wana hofu. O advice na kukoi me kau liko expert kukoi me kom niwe. Kau e mea na o ho vare lahi ai pe au maari e ia pe ai. Nei kai ke toi ke pehe ke toi o mai e akirisia ha mau taimi te mau tala noa. Koi foi ta foki pe akirisia from the outset before you my God me lawyer pay my that is not what I wanted. That is not my visions. Que faka fe paki ai tutoni ai ni afio. Ko ni fa ko ni ko na ko vale au pito. Ki mo ai ba fai fili solo. Koi. Ai fili go he ti solution. Koi. Pene pe mai de vai ia. Sai pe ai ko posa patia. Tu pe de alu pe au kia viela que matala noa que ne frahoko que ne afio ai issue con se ka como advice con e ka loya ka o wi kai ke tuia ane ne ke mau te discuss mo to le la ma mi de ta sai la hinga himea e solo o ka imagino que ka kai anga loto e tanta e kifu a me ne afio na te ke o kana ka foki e tokota na e va ofia pito pa no tana i pore que vai to pe foi con ni tai mona malo hi ai ko ma tu o se ne ti sol a de ti sol mai leva fare area ko implication ni o ka ke falala ai tu i ke pare mia mo ni kapneti koi pero me na alu pa mo ka u fai ta al mo ke kakai o ele o si ko fili to fili mai pe kakai ia ai pare mia mo ni kapneti so ko to kai mia ko na ngo ia o ko me fi haraki koi na e ngo ia pito he pare mia ai tu i fi tai solo whakakau put yourself in his majesty's feet. E ne tūtūni mai ke kakai ke dissolve. Ka te hanga pe kakai whawhoki mai. A veuri kawa mena na hanga dissolve. So ka tai mea kou tau pehe mōre ai ngeia ke tai nau ke involved ai e executive. Kau ke ilo ka pau nai na iai hatoi uhinga ke a akilisi. Na ni fili pe ia ni kapneti me he toko taha whape ko koe na wini kapneti. E ke ka pau na e fiafi koe kene announce ene kapneti kune pehe mai ka au o kune ongo i e tui. Sio, mantu nai mawahe ma afu ina ala ma afu ke pintara to ma fai ala fatah na to ma kau no pero tala mantu nai gilea ma afu mai ni akin sa kiris o behe ko ai to
pena whakau hua ki isko uga fu tō ta wha wena na wina ki uga whipare mia. Ai be whakakato pena tō ria minista. Kana ni toi ku pono mori ka pana ko na ya hani whainga loto. Koi. O me ena to ton kene whai. Kene state that e tui. Koi. O mawhai lahi kana ke pe. Nani toi ui rewa fu tō ta wha. O kore ka nau tolu. O kune whie mau. Ke toi o mai pia maafu. Ke o hoi pe he tui. O kei whapapai. Nai toki ai isi ui ki mui. Kau kai o patau tō grawe gai a mui. Toki ai isi ui ki mui. O hoko ai ki tōke ke ake minister politismo e minister defense. O hoko isi ui. Kaike, o isi ui au lolo ai. Ka unga i whatara noa koena ki te iu koena. Whika wakura mo e. Tō au pito whakakau na iaha whakakau. Pare mia malolo ki mawhai etu. Tō au pito. Ai ko ngau po kia fe ui e piveni na e ke mai. Pe o kuai pe kapau na e loto pare mia. Ko tau pe he kapau na e loto o kuai halao ke lawa whaka ila. O kungo fuai e ko nisu toni. Koi. O kungo fuai pe ko nisu. Koi. Ai ko foi konga ia Maria o pito he na. O tu ke lo pe ko piveni na o mai ki he ke te whai koe uki utohitangi mo umea koe na atu koko ke whai hono atita i he whare area. Ki awe ke whare area ke atita ina. E te ai mo i kulupuna na ui ki he tui ke te dissolve whare area. Ke te dissolve again. Ka ke hoko. Oia. Kaike, ka ui ka whuke tara noa ke kakai koe iau. E nau tai mausia, tai whakaukau. E nau hanga, nau kaufu hono whawhepaki i kakai koe ni. E nau mai ke whai he tui e tūtun tai whakonistu toni. Koe nau ui ke dissolve, wharearea pa dissolve me pule aka. Nau kukau whinge whamalala koe jaha mawhai tui e ne dissolve pule aka. Tene lawa ia dissolve, wharearea, koe ke ne lawa dissolve pule aka. Ai koe nei hu mai ki koe hawa kau pati wana ke e whawapu Kentucky Fried Chicken koe ia. Mau sai ke tangata ake fui Kentucky Fried Chicken koe ia pivet. Koe ngana. He kuhange kutau aloha ke whea kaia he tai nimi he lau Kentucky Fried Chicken. Ka kou tui mahalo pivet ni kou tui ku whiunga e tāno he te tate hoko atu pe i he tūsi te wikahau. Ko ngā ko tau kai ngā Iyo solo. O kula he ngā Iyo solo. Ko kai ko matu ko ta programa tau ko programa ko ia ko te pe ko hano curriculum. Ko ia. Ko hano mape. Ko ia. Ko programa whakakau ke ia. Ko ia. Ko ia. Ke tau sio ke kunga pa tau analyze pa tau anga pa mabo. Ke kaka tau lava o akuri ke ngai ngoni mea. O tu mo mea o kwala ki peiti atake opinion. Hange ko lau wani ke all men are equal in the eyes of God. Pe o kutu uia, pe o ke iai pe opinion de taulava ke considera. Aike, ka ko winga ku whare atu. Ko ta programa fu ko habe peisi a historia, peisi a ia foi faunga. O peisi pe me tau analyze tau tunga lolo tonga mo tau atakai mo tau whakaukau ha best way forward. Na optimal combination ke osi o tau tangata improve tau tangata hoko. Ko tui mahalo e piveni ko osi fia maari e ka inga ko e lahi apita ngai whehui ko o atu he whiawhini ko ngai whehui pe ko o mai he ka inga he nau tau whai ao mongi nau tolu Furere e pita tahanga engage e kau mamata he polokalama he whiawhini whaata ngai whehui lahi ke hu mai ka pau ke ili ahi pia mo ngai whehui mo tohi mai pe ka toki ave ke toki o atu he tau polokalama ko e tusi te wikahau ka e malo apita piveni ka ta toki whilonga ki he tusi te wikahau. Okay. Iyo, malo. Malo, o fat.
Ia o whai. Ngā tai aha mō polokalama ko ia pia mo e whatwhanua fo'ou. Ai a ku whahoko atu e whiawhini. Pia mo piveni piukala ki tonga. Pia ku whataonga pēna e ongo lerei atu ki apina e tau polokalama. Hange koe nā ku whatala no atu ai. Ka inga koe pau ke aha ngai whehui. Pia mo o mai pē. Koe ngā ke lava o ave e whehui ko ia ke kamata ake tau polokalama ko ia. Whatwhanua fo'ou i he tusite ko ia wikahau. Time tatau pe time fitu. Whamalo lahet ki ting mōtol, ka o ate whanki tu aki ko ni, me ngahi kau taha ko ia, nā utoko ni o whapaanga e tau ngahi polokalama ko ni ukulawa ke o atua e tau whanga talanoa ko ni, ngahi e whiawhi kotoa pe, whakamanatua tu a pongpongi, o kuiai ai polokalama a pongpongi, i he taimi o no e whiawhi anu silani, ai a ku whahoko atu a pongpongi ai polokalama ko ia, e lava ke mo wakai mai ke polokalama ko ia a pongpongi, ai au whahauko atu ia i he taimi ono e whiawhi. Ko e... Arei kau ki wakai ki he hingoa poloka. Ko e polokalama ko niu kui ko i kare wakai i he universi. Nau whakarea tau malo he polokalama ki mua neafi puka hoa tu. Nau whakarea tau ko i kare wakai. Kau kai ko wakai ko i kare wakai i he universi, aia ko e polokalama eni pia mo e kulupu, kuna unofo i Whanualahi, i Amerika, aia o kuiai ai toko uai i he kulupu, tena o kuna amanaki ke na wholau ki tonga o campaigni wharearea. Pia ku iai ngahi tau mua ngā au e mahu inga, au pito, ai kulupu koe ni, pia ku ona ke toa ai a pongpong, taimi o no e whiawhi, ka taki o mea mai o whanongo, ki he whamatala koe ne o atu e he kulupu koe ni mo nau tau mua, te tau lawa peo whia ako aki ai, ha whahinga mea ai he anga e tau whanonga, pia me tau mahino koe he tau nofu whapolitikare. Ko e whiawhitoa pure lulu, ko e proklama nga mahenia, langa whanua are mātua ai muri, whamanatu atu ke ting mōtolu, o atu pe ai Zoom link, i he pēsi koe ia langa whanua are mātua he Facebooka, pia ke kātaki o wakai ki ai. O koe e tokolahi e ting mōtolu, o ku mo whetu utaki mai o tala mai, o ku whiu kume e motolu e tau pēsi koe ni, o ku tau main page i he tau ongo, koe Vipon Media, ko taipe i pe he Facebooka, ai Vipon Media, e ase ture vai ai pēsi koe ni, koe Vipon Media, koe tau main page ia, o atua e tau live, mo whaka eke, mo hawhainga polokalama pe, o atu he Zoom, o atu katoa ia he Vipon Live koe ni, pia koe u komeni koe te ke komen live mai ai, e lava ke usio i lo i heo time koe te ke komeni mai ai i he Vipon Media. O wai ngai pēsi o ku share atu ke ngai kulupu, pia koe tui wai ni i heo ku nau komeni ai, ka koe ki u lava o sio ki ai, te ito kila pia lau he time o siko e polokalama. Ka koe pēsi eni, koe main page eni, ka taha ngongoni, koe Vipon Media i Facebooka, o koe pepa mo e Vipon Media i he YouTube, o kuto e upload kotoa ki ai u whaka eke moha polokalama pe u whaka hoko heni. Pia koe pe mo e pēsi a taha koe Vipon Live Stream. Koe Vipon Live Stream, koe u pēsi pe ia ke whaka hoko atuai u whaka ha u polokalama, koe ke ngata pe he polokalama mautolu, koe polokalama pe o ku whiunga ke community ke nau mamatai o ku atu katoa ia i he whi pēsi ko ia. Aia koe pēsi ia Vipon Live Stream, peka pau e hoko ha mau uwhai tā, ha mari, peko ha putu, peko ha whai aho, o atu live ia i he pēsi ko ia, koe ngā i he pēsi ko ia. Ka kuna ulawa peo whesea aki holo pe ai Vipon Live Stream, pia mai Vipon Media ko ni. Ka koe mei koe time ko tau peko whahoko ha tau polokalama, tato te whito ke tau interview, peko e pe nolo, peko wha eke, o me o atu mau pe ia, pia me pēsi ko ni i he taini mi, koe Vipon Media. Malo apito, homo mea mai, mo pouria ka tau toki whelongo aki i he whiawhia pongpong i he taimi ono. Ko e ongo lerei e lia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku whiawhia mo loto mawhana mawhi, a e tau ataina freight ke whai whatongia maau i ho Amerika ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, bus, lorry, caterpillar,
Pe ko whahinga mea leo le pe, iha whahinga saisi pe. Awa katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko whahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina i koe aki hatotongi mātu ak whakatu i mo. O ki kai ngata he mau hawe uta ki tonga, ka au mau toe o mai whoki mo kontena mea kai aisi. Tuo taha i he mahina ko toa pe me baba, pea mo tonga tapu whoki. O kei hoko atu pe whoki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo toa. Pea o paanga pe whaafe walungeau, a e mau kontena ki baba, i Novema pea mo December. Pe aku malawa ke mau tiliwa ku hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pe ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau tiliwa atu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick upu. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hao tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pe a loto i whatawhata mawhani. Whetō taki mai lewa, i he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke au tono mai be kia mau ia te i he whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau ataina freight. Ko e tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu i lewa ko sitalek tubo ia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ua lau i tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki i loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni i koe. Iha whahinga taimi pe, o ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ki abiki tonga. Pea koe hāpe hao whia mau sēniti, whakawawe. Ko e South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne tokoni i koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho telefoni, o ke taila ai whika o i whakamaui, noa walungeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tonu mai pe ki ho mau ofisi, i he whika ua o i Cavendish Drive i Manukau, pe ko e ofisi i he whetaulaki anga o i Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road i Mount Wellington. South Pacific Loans, i he noa walungeau, walu, hiwa walu. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lotonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto whiawhia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pea pehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolotonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction a e ngā we leipa ma au i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hāpea whainga ngā langa o kuke fia mau ke mau tokoni atu kia te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni ma au. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o kua usia e ngai community ke he i he ngawe ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahe tāpua ke mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatauange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o kuke maho inga ia i he ngāue koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa,
Ihe Faustina Construction. O punga matai ki Waku malama whakatopo-topulangi Si o tapapai Nei lalaia e whetaulaki O katupula E angatu le whakawawaulaki Manulu
poto whakaata mai Whontana hai keke i punai Fisi felila oi halato amui Tano kato e te ofa mooni Poto kunga mo e whanga ko one Turi ka ki kua whakatangane Ofa me i te si e kupere Ofa me maui e te si e te Toka moe ka whasi o kula toni Ofa fonga kosi oto ai tori Ofa afa e ta e mamoe Koho te maki e whakatete Kosi e te ana Ofa ke monu asi o kahau Ka ahine kosi e te ana Ofa ke monu asi o kahau Mare ofa i loto fontana Whakala loma e te ngou e kakala Tumiki e poto whakaata mai Fontana hai keke i punai Fisi felila oi halato amui Kano kato e te ofa mohoni Toka moe ka whasi o kula toni Ofa fonga kosi oto ai tori Ofa afa e ta e mamohe Koho te maki e whakatete Ka aine kosi e te ana Ofa ke monu asi o kahau Kosi e te ana Ofa ke monu asi o kahau Ka ahine kosi e te ana Ofa ke monu asi o kahau